12 अक्ट'बरनि सालमारियाव लेक चमुनिनि कक त्रिपुरानि हाबानग फाइसपायो सुरेन्द्र त्रिपुरा मुंगै जिबि साकनाय नग नार्सनि सामं ताङै तंनाय ताखो खरकसा बकक त्रिपुरा फाइसिल फैमानि बिशाल चाकमा मुंगै खरकसा बिएसएफनि आदंनि ड्रेस सुमजाक नागिरजलाव मालायै बनो कुकमेनो सेबक दायरिनानि सेब दङ तंमंनो रां 17,200 रिखाके कुकमेननि सेबक ओङै मानाय दति दतिनो सालबागानि बेसेब केमो हनै यागुलो आ 12 तारिख अक्टोबरनो ताखुक सुरेन्द्र त्रिपुरा बता अंजना सिंह त्रिपुरा सामंकरै बसा खरक थामनो काहामके नायकल मायां तंमाबाय रां पैसा करिं तंमाबाय बनफानो बीएसएफ नि संनाय सुनाय दायरिवार नहनै कामी रयसाबारिनि चंद्रमय पाराव लुकुरंनि थानि रां पैसा सलगना लायै 12 तारिखो फायै बतला हातिओ आ बिशाल चाकमानि यागो रां याफारिले मानि रां याफारिले मानि यागुलनो आयां उयां के बिशाल चाकमा बरकनो कागज जेरक्स खाइदे हिनो बरकनो फोटो बुजाक दे हिनो बताव फायंनि डाबल फोटो ग्रुप फोटो बुदि हिनो नै फोटो बनानै थांफोर खेनो आतुमसा मोबाइल स्विच अफ खायै कमाई थाङो बिशाल चाकमा आबनि यागुलनो 12 तारिखनि सारिगो कक त्रिपुराव फाइ साफाइमानि ताखो सुरेन्द्र त्रिपुरा कक त्रिपुरा आबनो कक्तमा सनामानि लुकरकनो हजाक खाइमानि पुइला ताखुक सुरेन्द्र त्रिपुरा 11 तारिख अक्टोबर नागिर जलाव बीएसएफ नि ड्रेस जुमजाक खायै मालायमानि आ बिशाल चाकमा खाख्लाबो सैजाक मंगै खरकसा चाकमा बाय यागुलो 12 तारिखनो रां 16,700 सकमा जाखा खगैतलां थांजाखा हेमल अगैतलां थांजाखा आ हरनो कक त्रिपुरानि चात्यक मुंबाई सालथां थाना एडिनगर थाना तै बतला थानाव वाइ कबांमा लाइ सलाइफानो आइचुकनि 3टा जरा बताबु फायं ताखुक सुरेन्द्र त्रिपुरा बाय ताखुक अंजना सिंह त्रिपुरा लाइ सलाइफानो एफआईआर खाइमान लाया अंलाइमानि यागुलो 13 तारिख अक्टोबरनि सालमारिव वेस्ट पीएस तै बतला थानाव काइसा कयमंबालाय याफारे रिजाकमानि बिशाल चाकमानि मंगै आफरनि चिमेनो कक त्रिपुरा ओ बिशाल चाकमा हंजाकनाय न नाइतुकि तंमानि आबुनि सकांनो कक त्रिपुरा कबांमा बिशाल चाकमानि मंगै सिलचा मंगमानमानि थांनाय तालथाम तालब्रै सकांनो काइसा बुखुगनो बीएसएफ चाकरि खाइ दङ नै तालसा तानैतलाङै थुइचाइ दङै उलो याकारि फेमानि आफ्रबो ब माजरा मानमानि थानाव रमप्लां थांजाकमानि फिया बाहायके योगै फैया आबो साइमानि आं दंमानि ब बर तं बनो नाइतुगै दंमानि ब ताम खाइ दं आबनो बचों नाइतुगै दंमानि यागुलो हाइन हाय 15 अक्टोबर सिनि थानि कक्तमा फाइफेरु खवाइनि तै कैसे सिक्लानो हाइन हाय बिशाल चाकमा कुकमेननि चाकरि रिनै हिनै फेमरकना नाइ तंमानि हाइन हाय बनो 16 तारिख अक्टोबर बतला हातिओ मालाय फैनायनि बागै कगरिमानि कक्तमा आ कक्तमा मानमानि यागुलनो कक त्रिपुरा खैतनो 15 अक्टोबर सालमारिन चिमेनो कक त्रिपुरा तै बिशाल चाकमा बाय फेमलो जागनाय जत लोकरकनो जों ककदुक बायखे गोरोंलायै बनि बागै काराखे खैथन लायो 16 तारिख अक्टोबर बिशाल चाकमा रजा कक तै जरानि सकांनो बतलाव फायै काइसा बिथि फालनगो आचकै तंफायो आगिने हाइखेनो ब बीएसएफ नि फुजी ड्रेस तै टोपी हुंजा खायै बिथि फालनगो आचकै तंफायो बनि सकांनो सिनि कक त्रिपुरानि कक्तमा थुमनाय रक हुइजागै बनो मांफिलि तिसै तंफानो ब साइमानिया यागुलो फाइ सपायो खुवाइ बेलसरानि हाइनो हाइ काताल फेमलकना नाइजाकनाय सिकेश दे बर्माबो ब बाहायनो हाकचाला तंतैनो बनो सिनिहरो फाइ सपायो रयसाबारिनि ताखुक सुरेन्द्र त्रिपुरा बहायनो ब बाहायनो बनो नुखेनो सिनि पायो बनि लगे लगे कक त्रिपुरानो खबै कबांमा मीडिया रकनबो जों रिङि नाहारमानि आबनि लगे लगेनो जों बतला आउटपोस्ट बहायनो कक्तमा रुवै पुलिस नाय मथान आदं रगनो रिङै तुबै फाइमानि
বিশাল চাকমানো রমনা বাগৈ ইয়াগলো পুলিশ নাইমা থাংনে আদং রক বাইখে বন রমনা থাংফোরো বিশাল চাকমা এরেং বিথি পাইপ ফনগো ইয়াগুলো বন রমৈতলাং থাঙো যত কক্তমা থুবনাই তাই ফেমলক জাগনাই তাই বটতলা পুলিশ নাইমা থাংনে আদং রক বাই tlang thangjago bottola outpost kabangma sungmung khaibo bo sakno BSF ni saitong phia bo saimania boni service number bo battalion ni bo platoon ni bo company ni bo mungsasia bo BSF ni raida BSF ni tongmong kaisapon saimea phia ba boni khanai boni dress rokhe BSF ni koktoma saiman jakha waisake bo bishil chakma waisa waisuke bo bishal chakma haya kheba uttom chakma hanebo boino sinemung rongo phia boni yago seijak tongo uttom hinoi police nai mathani adong tai koktoma thumnai rok bai wai kabangma sungjakha bini BSF ungmani nukmari boni identity no tiyei phia bo thaisa kok saiman liya thaisa sinemung riman liya বিশাল চাকমা 16 তারিখেনো খোয়াই বেলসরানি খরসা সিকলানো ফেম লগই হাইনো হাই বতলা হাতিও ফাইদিহनै গাচারমানি লগে লগনো তাই খরক সানাসে হাইনো হাই ফেম লগনানি চাইতগৈ তং ফিরমানি কক্তমাও সাইমানখা 16 তারিখো বেলসরানি সিকেশ দেববর্মানো নিরাংনো নাইসিংনি তংতিতিনো তেই খরকসা তাখুনো হাইনো হাই কুকমেনো চাকরি রিনে হিনে হাইনে হাই সিসি সাফিরু খা আবিথি ফালনগো বাজাওইনো খানাদি বিনি কক বাহাইনো বব তাম সাজাকা Enggak, angka orang mana paran payment saya ora. Paran payment saya bawa orang ke medical tu mana aso hitung. Enggak bahana ring huka. Mana sini yang biasa bawa kaisa mana vacancy kaisa tong. Mana food department cooking. Enggak bahana sao. Neng hab dia ora. Ini chef di cook. Cookman. Kaisa mana orang ni biasa ni cook ni kaisa gari accident ungui mana ya kung ham yang mui thangai ka bin borle mana jaga o dawi ranai ni sabo ingka angka habi ya ni sagata bano chin dol rok tong logera angka mana nogo family betong mana Nin dol no ranai ni ingka bani number nakha ingka number uno no ingka mana tini hor ni sing bana confirm kai nai ni sa bakai mana ko fixed deposit mari nai skai ni sa bantas hai ya ko orang marah ini so. Kintu horo mana horo janai ini sota bana. Yang BSF 133 battalion ni sebok di sebokya bishal chak mana abno ti chung kok tripura bahanyo chaitogoi ne lekha kok tumar horka BSF ni kuchuk adoni tangkra rokno. Yakulo chung kok salaikya kok borok sanai tiprasa BSF chakri khai tongnai rok bai borok bishal chak mana ti tamosaka khanai nai di aro je norok je masa chak mana rongkha bo BSF hinai actually awang 133 battalion ni no aro amtai borok kuno fan kurui na borok aro kuno masa fan kuk thik kurui aro kuno seat ni vacancy kurui bo ekdom ek number frog tak sugura aboni kuno pathabon tikuri aro ang aro ni no ani aro mangno 133 no 13 years service no o dinobo nonang dine sawi khaijak bo BSF ni program kha हमने BSF वो फाइका सालबागनी BSF रमिया फाइमानी बरो सर्विस नंबर बरो बो बैटलियन रो संगमनी कोन उफान माने कोन मिस मिलिया ता dara बरो ini to chini battalion no amta hai sak mai nai maksaban koroi eng matro age ni sake milon sak mai nai masa tongmani masan tongmani bongkha thangai pecha bo posting thangai pecha bongkha oboni 90 ni abo 99 ni best bo thangai pecha posting tai kefan kono sangma koroi chini 133 battalion no matro deborma masan tongo tai kefan koroi tai joto jamatia riang tongo ingkai bini kono aboni kono koroi abo bahut tam kha jarone bung naka baparang mia pura logo yang wono ganaro ang tau sini nang ke ara the thangka nang ke posting da thangka ang darang salbagan no tumakai ang DIG sabni loge ta no tabuk ambasau khajak ingkai mia pura timin nogui chungabo no tabuk sini sar discuss khaitongo nini number san honta
माने नंबाय कक सानाय हिनिंनो ओमफ्राय aboni yagulo haino haichung BSF ni IG baibo haino kok saka BSF ni IG saka Bishal Chakma mongoi ob haike kebo sebok 133 battalion kare hinai ob haike BSF ni mungno phaloi BSF ni mungno sitra khaye lokorokni thani samongkri sikla rokno femlowe rangnane rokno krak yak bai rokna bagai kok Tripura no koi kha tai police nai mathani adong rokno karak yak bai romnani bagai bo koi kha kok Tripura bai kok salai puro BSF ni IG norok khanai nei di botam saka Kamal, I am DIG BSF speaking from Salbagan. sir. How are you? I'm fine, sir. Thank you. Okay, I got your this number through someone. Yeah. In fact, I wanted to tell there is one interview going on in your this channel, Kok Tripura, Yeah. in which there are two fellows who made a complaint about one suspect. Basically, he is a criminal. He has been found collecting money in the name of providing employment to the local youth in BSF. I think yesterday he was apprehended by the police on the information provided by those two civilians, and I think it was with active support of your channel also he could be apprehended. And yesterday we sent our one of the officers, he along with OC police of Bartali police station, they carried out the interrogation and questioning of their suspect. And we also verified he is not employee of BSF. He is not in BSF. Sir. He has just he is putting on BSF uniform, and he is basically a great imposter. And he is collecting money from the local boys, and he is deceiving them. I think you are aware of this fact. Yeah, sir. And what is my request? You can send some of your TV channel representative to the police station, and you can verify from the police whether or not he is BSF employee. Yeah. No, he is verified. He is not. We know him, sir. He is not from BSF. Earlier we know him because he is involved in many fraud cases. Last time also he took married women. Okay. And he said that I'm working in BSF such and such. 1 month he kept that women also. FIR also launched against him. I don't know why police again released him that time also. Again, during the puja, he collect money, provide the assurance was to provide the cookman in Salbagan BSF. Yesterday was again he gave the time that this time another fellow that who came from the village and very innocent tribal youths, he again proposed them that I will provide you cookmen in the BSF 133 battalion in Salbagan. You have to pay me 16,700 for that. I will discuss with the authorities and such. So innocent tribal people who come from the villages searching for the job. So this is the happening what yesterday. So when the fellow means one boy calls yesterday morning that I have informed one of this Bishal Chakma. He told me that this amount he will take from us. He will provide us the cookman in BSF. Then I
told them, no, he is number one fraud. Don't give money, and take along with my reporters and camera person and my men and other reporters, and take the police, and you should bring him into the police station. That's why yesterday it comes success. Now we'll look into the police. What police investigation is going on? Still, police doesn't give us the FIR number. Also, last night when we contact 11 p.m. So we are waiting on it, sir. Okay, Kolai, my only request is through your TV channel, he should be thoroughly exposed, and we want then that you should there should be some interview kind of a thing, and telling that he is not a BSF employee, but he in the name of BSF and putting BSF uniform, he is deceiving the local youth. And in the name of the providing employment in BSF, he is collecting money fraudulently. It is a fraud case. And if this could be telecasted, and so that the image of the BSF is saved. Yes, sir. The image of BSF should not be through this. Otherwise. Unless you give some kind of a rebuttal in your TV channel. Yes, sir. We are doing today again news, a long news for it. How the fraud people are making destroy the image of the BSF. That we are making. Yeah. They are tarnishing the image of the BSF, as well as they are. Deceiving the local youth, and through your channel, the local population or your tribal people, they could be educated. Yeah. And they should not come into his trap or into his trap or any other such element. Sir. Just my request that there should be some news item from your TV. Yes, sir. Sure, sir. From your TV channel. Okay, sir. So I'll be grateful. Okay, sir. In fact, today we are also issuing one press release. Okay. No, if you are available, then we can take interview also from your side. If anyone is clarify on it. Right now, I am out of station. I'm not in Agartala. Okay. Today evening, by evening, I'll be able to reach there. Or you can give interview any good mobile video recording. Then you can send us through WhatsApp number also, sir. Then we can spread it all news channel. Okay, we will try to do that and circulate it to you. Yeah, it could be done. It will be now. Good mobile will be available in your battalion. Anyone you just call the Jawan, just record your video in a silent place. Then, what you have a clarification from your side, just record it and send us through WhatsApp, sir. It will be better. Okay. We will do that. Okay, sir. Press release is also required, but the most important thing is your soundbite is most important for us for TV channel. Okay, Kalai, we will do that. And in the meantime, you can also contact the OC Police Station Bartali and take his bite also. Yeah. We took already, sir. Okay, thank you. Okay, sir. Tabo kok hingke haise takok tembo khoksong. Phemoloknani boni thani rang ajinani raja chayate sak nangjak lailia tabok ni jorao chakri eba sebok ongnani haino lamao ongi maya haino rang rima baino ongi maya raja tongo tongmong tongo niti tongo aboni kabang ma process tongo lukurok hojak ongthai
lukurok sini thai bahike sebok ongiman a raida tongtetei raida chayake sebok ungmarok tini tongimano phiak khana kari ongimano abo simibiya bishal chakma hai salo khoroksa phemlogi mannai borok rokno bonorok o mangphelino bahino sinina de bo simis chakri rinai cookman ni sebok rinai ni phemlok ma chimiya kabang ma bori basarok no bahino bo thui chawai derarikha obahai koktoma obahai nuksong naisong chini thani kok tripurani thani kabang mano tongo abagai dofa hoda tai hojak ongna nango o mangphili rokno sini narnarang tomungno haina hai o mangphili kasai phaipi kahake kemono phemlokna naifir kahake lage lage no sini manna tei Bureau Report, Kok Tripura.